Tumsifu Yesu Kristu milele na milele amina. Oyakoro kunga Authentic Dennis Uhuru Media asugwanja kwao genda se YouTube channel yane oligi Authentic Dennis Uhuru Media o subscribe na ko share na ndobeke notification bell egerembe kokotebya mangana angabuna yaiga. Rero injili ya lero ntubwate mangana mange being a Easter holiday litangani kabisa Good Friday to all brethren, especially the Catholic Fellowship and onsiasmore tukulia leo nili tukuli ngencho sana na po yugaba Kristo ponsi around the globe, remember you. However, lero igombwate Tahariri ekogenda saba MCA batatu be constituency ya Ebanchiri ward ya Giakumu omusiko omongo ward ya Murenda omusike Umbati John nabo igo ward ya Riana omusike Victor. Igo mwachora tukuchia se bunge ye county assembly mokolera abantu baitemiremo. Sincerely speaking, Echiro ya Suneka te kugunda n'ubunyira left right center. Abantu baguchikurwara ali n'abana baino, abantu bakurwara ali n'abamino, abantu bagutwara environment ya okolere byasara n'abantu baminto. Twensi. Sincerely speaking, Governor Simbarati, hii ni tahariri kwako pia wewe kama mkurugenzi wa county ya Kisii. Kera okobogera kuchibuo omutonto definitely no gwetera Suneka. Abantu babere bago complain left right center iguru y'Obochabu bugo itinya ni gwa sense mejo. Please do something. Aba MCA baito, please do something. Una mwata mete kurwanirire sewage tebe kubonchari kindly rwanirire Obochafu obu. N'abantu baito ba Suneka. Obosafi is next to God. Obosafi is next, cleanliness is next to God. Tika kutika nga kyo kuimuka chi diaper echabu yo mwano kwanyera kwenye dispose in public. E diaper. Chi diapers chi atumekire nga kyo kuimuka chi soldo chi towel chogo chanu always una chikoroku chi aho tumegete kwabekera niamo wateba nga totage tipo chabo tikoboire ase Echiro gali orutororo nande ebintu byokorekana butuko. Abantu baito mbarwara because of negligence, because of irresponsibleness from our people. Na hiyo ndio tahariri ya siku ya leo. Happy Easter holiday. Authentic Dennis Uhuru Media. Goodbye.